Right, target sebaka se ke go amogela ke go dumedisa jalo wena morati e morotsetsi wa kgwele dinao ya Sontaga amogela go dumediswa ke nna tirione Trx Keboi e le letsatsi one le letsa bolong go bolelwa motho etso kgwedi ne tlhola malatsi a le masomabedi bosupa tsatsi la Siwelele Social Club Annual Tournament 2023 jaaka e simolotse motho etso go bona jalo mosameko wa ntlha stopper sa legends ba ga rasonya stopper sa Homeboys ka notse pedi go lengwe fela mme tla ke tse jalo maikutlo ba katisi ka mkhutshwane fela ke tla gore ba ne ba tsene ka mo motshamekong ka seleng tseng jang ile gape ba feditse ka seleng tseng jang ke amogela mokatiso stopper sa Homeboys coach yes so let's go amogela coach mo naga itso tla ruta jalo gore mo tsena go pele tse ipangantse go le kae mme bile a sene o si pakentse ke se se diragatseng mo tsena go pele ke go le bose mananisa hang re tsuritsile re ipakantse we came for the tournament we came to compete. It's very unfortunate we lost. We didn't make use of our chances in the first half. It's our getting out but never win a thing. Can I the competition in? We know it's very unfortunate to my team. I get they fought the fight. I get Bukuchani. Nerelema resilient thing, relaxed, but solo on la pitch. Rataipagan had to Monaco. Ora coach tarete so ka se re go le bogarra re go letse masole matshwao mo tsampong motla Thank you, thanks. Limi go tse jalo mo katisi wa stopper sa Homeboys Social Club atla sa jalo gore they came the fought mento ya bone ga se aka ya ba tswala mosola mothetso ke go tsa jalo mo katisi wa stopper sa Legend Social Club go jalo gore ba tle ba ipakantse le bone fa le kae ba ile gore ke bone ba fenyi ba go samka jalo mo samka ba khala ka coach Tagile so ke se go amogela mo naga iso di tle le ipakantse go le kae mo tsela go mpelo mo naga iso ya ka tle le fentse mo se mo go sa tle go mpelo Learning Pankance, Rochon something, but Tarasa Samkasen, the Sin Sela Clementarona, they defeated 7-1 Hale. Bernard Homekins, Tayanka, Tahotawi by me. I'm going to was Mangore. I got to one sense of first, but I repangan the Tata. The Hanikin Village Lane, Bawin about the travel about Sokavuni, one hour into the same thing, Lanik is similar, but Basman of Ratankin, Afraki Pangatel. Ora coach, take this like I said, let's go on my phone in final. Limi gutse jalo mo katisi wa sone stopper sa Legend Social Club go tswa ka ko nageng ya Francistown. Ke go tsa jalo ba ileng gore ke bona ba yang go tswa ka ko Africa Borwa a nageng ya Kurman. Ke utlwa jalo gore bone ba tle ba ipakantse go le kae aka ba kopana le stopper sa Siwelele Social Club. Ke tsa mo katisi jalo ele ne re KG. I go amogela coach bona ga iso beautiful team that you had to manage. First thing first, when I saw you were jalo gore tebele la ntsa mo stopper sa Siwelele Social Club ka ka game tsinyara go simala mo tsatsing la maabane le ga baganya boda ra le taka kwa mo nagetso Oh well, le kilo go resta ke le go gele ka mo kalo yang ina ya ka batwana. Well, ra go tsena anda le mathata so far. Tulo yone ke ente. We rested, le kilo go resta after traveling so many kilos. Le kilo go resta Retile ka bontsi me some of our members couldn't make it entire work commitments. It was work commitments, but well, yeah, we have a strong squad. Na gore re tla kgona mo ke lorna tsa dira kala a ke betse dintsi mo matsogong a di Alright coach, without wasting any time, I think it's like I said go le bogerra ke go le sa so go le mathono no mo msameko ngora ta ke a be Limi go tsela mo katisi wa stopper sone sa BBS group go tswa ka ko Kurman ka ko Africa Borwa ya go tsaya jalo mo katisi wa stopper sa Siwelele sa Masele ke utlwa jalo gore bone ba tle ba ipakantse go le kae jaaka ile the host me ke utlwa jalo gore ba ipakantse go le kae ntle le seo me ke bona jalo gore ba rumile their captain ene re happy na ba ratha coach Ona gaetso as you said in as a coach that is se ke go apre e ga go mo Trx ipakame ke ntsenya mona gaetso go le ba gore mo mesampo e fitile no le ntse le fenya mona gaetso ga go le gana jalo gore stopper sa Legends se tleng ka kwano ene zo se fenya gone ka ko toropong ya Francistown it was very unfortunate gore gala simona le bone in the toss me ke ba ba gone go fetala go makgaola kganyeng a ka ra yalo ba ratile ba rotetse ba stopper sa Siwelele gore ba go kopana le bone gape go makgaola kganyeng e ra go tsara Trx sa go lebella
lineup is 90% of most players that we using all along. Even the tournament then really now go for this town. Majority of players that we one in Zaragoza. So it continues. I don't see any team happy going through to the final. Well, coach, tara skala sana ko itelle mo na kay so ke go letse masolo matlhono o ntse mo lata. Thank you, Trx. Le ba gutletse jalo ba ka tisi ba di thopa ka go farologana bothwetso a re lebelle gore ja go tsamaya ka tselentseng ja mme bothwetso se ke Siwelele social club television re kopane gape mo marakeneng ga Facebook ka go Twitter ka go WhatsApp groups le mera jalo gore le ntse le tsamela etsa jalo re mo se se raba bo Taung Primary School a re lebelle ke go tsa letsatsi tle ke tla tswela ke tse ke di gone ya ra fare le fale gore go tla go diragalang ka kwano bothwetso.